व त्या भजन संभ्रमान आचरण करचे वक्ता या संजेच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगोस स्वागत मागता। सर्व महिलांना वडा संगता मिळून बळका जेजूच्या जल्माची परब आमच्या सोम्या जेजूच्या जल्माची परब तबाजान आचरण करच्या वक्ता या जागरणेच्या संभ्रमाक तुमकां मोगोस स्वागत मागता। अंधकारांत बुडलेल्या संवसारांत उजवाड फांकून जेजू आयलो। संवसाराचो अंधकार पयस करचे खातीर उजवाड जावन आयलेल्या सोम्या थंय सगळी पृथ्वी संतोषता उल्हास बरी जाता। हे संदर्भार आमी सर्व परजां सांगता, सर्गी कोराच्या सर्व दळबारां सांगता, पृथ्वेच्या सर्व जिवे आनी प्राणी सांगता, आमी सर्व सांगता मेळोन हे कॅरल्स गायन करुया, सोम्याची भरपूर बेसामां जोडया। देवाची प्रथम सुवार्ता गाब्रिएल दूतान मोरयेक कळीत केली, मोरयेन ती स्वीकार केली आनी अशें बेतलेमाच्या नगरी गर्दनेच्या खावणेरी सोम्या जेजूचें जनन जालें। ही बरी खबर उदेतीच्या त्या घरायांक एका बडव्यान गोवळ्यांक कळीत केली आनी अशें गोवळ्यान थावन रायान थावन परजांक सोम्याच्या जल्माची बरी खबर परगट जाली। अशें आसतना वयर अंतराळार एक नखेत्र दिश्टी पडलें। ह्या नखेत्राच्या संकेतान उदेंतीचे राय जेजू सवी पावले आनी अशें संवसारांत एक उजवाड फांकला, संवसारांत एक उजवाड जल्मला। ही बरी खबर सगळ्या संवसाराक पासारूंक आनी ह्या संवसारांत कळीत करूंक देवाच्या दुतान आमकां उलो दिलो। अशें आसतना ह्या संभ्रमांत हें गीत आमी गावया। प्रथम सुवार्ता बडव्यान दिली, गोवळ्यांक दुर्बळ्या गुड्यार आसले वेळी बकऱ्यांक थंयसर ते सोरोन आसता सर्गीत हांव रंगीत एक ध्वनी देंवता, बरी खबर जल्मला तुमकां एक सोडवणदार। म्हळ्यार गीत आसय हें गायन आमी करुया। सर्वा
उजवाडा ज्योतिषी सतत आपली वाटुता ताचे आपले डोळे पावसात ते गोट्या पाळो निद्रा पोळे वरी कबर सर्वाला तुमका एक सोडवणार वरी कबर सर्वाला तुमका एक सोडवणार. Gloria in excelsis Deo. अंतकरांत असलेल्या संसारार देवाच्या पुतासो सल्मा सगळ्या संसाराक मात्रणी सर्गीपर्यंत संतोष हाडूंक लागलो. सर्गींचे देवदूत अशें गायन करूंक लागले, ग्लोरिया ग्लोरिया. संवसारी आसले सर्व मनशां सर्व मनजाती सांगता देवाक वर्णूंक लागली, कित्याक जेजू देव मनीस जावन आयलो. जेजू देव मनीस जावन आयलो. बाळक जेजू आयलो. बंदकंद येसु भुवनदी ಸಂತಸ ಅವತ್ತಂದ ಬನ್ನಿರಿ ಭಕ್ತರೆ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸು ಬಾಲನ ನಮಿಸೋಣ. ಬಂದಕಂದ ಬಂದಗಂದ ಯೇಸು ಭುವನದಿ ಸಂತಸ ಅವತ್ತಂದ. ಈ ಒಂದು ಸುಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಂದು ಕತ್ತಲಾದ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದ ಯೇಸುವಿನ ಜನನನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ಗಾಯನವನ್ನು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ. ಬಂದ ಕಂದ ಯೇಸುವು ಭುವನದಿ ಸಂತಸ ಅವತಂದ. ಕಂದ ಬಂದ ಕಂದ ಯೇಸುವು ಭುವನದಿ ಸಂತಸ ಅವತಂದ. ಬನ್ನಿರಿ ಭಕ್ತರೆ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸು ಬಾಲನ ನಮಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿರಿ ಭಕ್ತರೆ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸು ಬಾಲನ ನಮಿಸೋಣ. ಬಂದ ಕಂದ ಬಂದ ಕಂದ ಯೇಸುವು ಭುವನದಿ ಸಂತಸ ಅವತಂದ. ಹಾಡುತ್ತಾ ಗ್ಲೋರಿಯ ದೂತರ ಗಾನ, ಗುರುಬರ ತರದಿ ನಮಿಸೋಣ. ಹಾಡುತ್ತಾ ಗ್ಲೋರಿಯ ದೂತರ ಗಾನ, ಗುರುಬರ ತರದಿ ನಮಿಸೋಣ. ಅರ್ಪಿಸಿ ಕಂದಗೆ ಎಮ್ಮಯ ಜೀವನ, ಅರ್ಪಿಸಿ ಕಂದಗೆ ಎಮ್ಮಯ ಜೀವನ. ಕೋರುತ್ತ ಆತನ ವರದಾನ,
ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾತನ ಮಹಿಮಾ ಡಳಿತವ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗುತ್ತ ನಮಿಸೋಣ. ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ಆತನ ಮಹಿಮಾಡಳಿತವ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗುತ್ತ ನಮಿಸೋಣ. ಹರುಷದ ಹೊನರನ್ನು ಹಾರಿಸೋಣ. ಹರುಷದ ಹೊನರನ್ನು ಹರಿಸೋಣ. ಸಾರುತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವರದಾನ. ಸಾರುತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವರದಾನ. ಬಂದ ಕಂದ ಬಂದ ಕಂದ ಯೇಸುವು ಭುವನದಿ ಸಂತಸ ಅವತಂದ. ಬನ್ನಿರಿ ಭಕ್ತರೆ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸು ಬಾಲನ ನಮಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿರಿ ಭಕ್ತರೇ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸು ಬಾಲನ ನಮಿಸೋಣ. ಕಂದ ಕಂದ ಬಂದ ಕಂದ ಯೇಸುವು ಭುವನದಿ ಸಂತಸ ಅವತಂದ. संपावलो फिलिपी घरां बरयले पुत्रान सांगता, सैमंतो देव तरी त्या समाज संपणाक लब्धन रावंक ना. मनशाचे रूप ताणें घेतले, आमचे गतीन तो जियेलो, पातक मात्र सांडून कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो घालतो जालो. देवान ताका तिवूंच उबारलो. सर्ग संवसार सुद्दां न्ही मनीस आनी ह्या संवसारी आयलो म्हणटा आसतना ह्या संवसारांत ताका जल्मांक हो संवसाराची सुवात फोवोगी. तरी एद व्हड सर्गा संवसार सुद्दां न्ही ह्या संवसारांत जल्मता खंयसर एका गोरवाच्या कवणेर. आनी अशें एका ल्हानशा गोरवाच्या कवणेर देवाचो पूत मनीस जालो म्हणटा आसतना एक अशीर अस्कत सुवातेर देवाचें बाळ जल्मलें. आनी अशें प्रितीच्या ह्या बाळाक जोयो जोंपी काडून आमी वंदिया. पडल्यांत आसलेल्या आमच्या घरच्या धाकटुल्या बाळकांक आमी जोयो जोंपी काडून तांकां न्हिदयता. जेजूक तो अवकाश मेळोवंक ना. गोरवांच्या कवणेर गोरवांच्या उस्वासाची ऊब, बातेनाच्या गुसेचो परमळ ह्या भुरग्याक जोयो जोंपी काडूंक लागल्यो. गोरवांचो बकऱ्यांचो नाद ताका रंगीत जोयो जोंपी जाल्यो. आतां आमी सर्वां आमच्या रंगीत नादा मुखांतर ह्या भुमीचेर जल्मल्ल्या बाळकाक जोयो जोंपी काडून वंदिया आनी सांगाता गावया. सगळी सृश्टी पावना बाळका दवरूंक तुका, कसो रिगलोयत अशीर कवण्यांत सांग तूं म्हाका. प्रितीच्या हे बाळोका वंदिता हांव येतारोका, जोयो जोंपी काडता हांव तुका रसनारा, जोयो जोंपी काडता हांव तुका. सगळी सृष्टी पावना बळका दवरूंक कसो रिगलोय अशी नवीन सांग तूं म्हाका. प्रितीच्या हे बाळोका वंदिता येतारोका, जोयो जोंपी काडटा तुका रसनारा, जोयो जोंपी काडटा तुका. पातळ्यो बापान म्हाका वचूंक ह्या संवसारान, सोडवण करच्या धाडलो म्हाका मनशा कुडाक. जागो थंयसर मेळ्ळो
माका स्वीकार केलो ना जन्मालो दुर्वांच्या गोट्यान तुझे पासून जन्मालो दुर्वांच्या गोट्यान सांभाळणारी बाळुका तू संसारात सखोल बेदारसला तू सगळी सृष्टीचा आमचो वेचके त्याग घेतलाय अस्कत बाळगी त्याग जालान खंय आसा तो वैभव तुझो सांग म्हाका खंय आसा तो वैभव तुझो भक्तांनी सोडून तुमका हांव या भूमीर आयला तुमची भितर पुरतारांच्या कामायला दैवीक पाठुका करच्या भोगा उजो पेटोवच्या रसकत मनशा बाळचे जाला तुका लागून रसकत मनशा बाळचे जाला रातूच वाडल्या क्रिस्त जननान वाट दाखयल्या विचित्र नखेत्रान सर्ग संतोषला दैवीक आनंदान संवसारांत बऱ्यांक शांती समाधान कित्याक देवदेवांचो देवला ह्या संवसारार रायरायांचो निदला त्या तणार कोर आंजसो गायता अंतरळार फांकोन प्रकाश सगळ्या भुंयतळार उल्हासाचो नाद उल्हासाची गितां समोदर संगीत देवना बाळो जेजूक जल्मला संतोष आमी पावया गोरवांकावणेर तो न्हिदला ताका पळोवन धावया बडव्या संगी आमी संतोष बरी जावया गोवळ्या संगी मेळोन मोगा बरीत काणी करपून उल्हासाची गितां गावया म्हणल्यार गितां द्वारे सोम्याक अर्सून हें गीत गावया. बाळक जन्माला संतोष पावया गर्वा कावणे निदाला पोळे रावया पडव्या संधी संतोष पोरी गीतां गावया गवळ्या संधी मोगा बरी काणी काढया जेजू बाळक जन्माला संतोष पावया गर्वा कावणे निदाला पोळे रावया संगी संतोष पोरी गीतां गावया गवळ्या संगी मोगा बरी काणी काढया देव देवाचो देवला संसारात राय रायांचो निदला त्या तळार राजासो गायता अंतराळार पातोन प्रकाश सगळ्या भुंयतळार जेजू बाळक जल्माला संतोष पावया गर्वा कावणे निदाला पोळे रावया पडव्या संधी संतोष पोरी गीतां गावया गवळ्या संधी मोगा बरी काणी काढया रातूस वाडल्या क्रिस्ता जनना वाट दाखयल्या विचित्र नखेत्रान सर्ग संतोषला दैवीक आनंदान संसार बऱ्याक शांती
या संधी संतोष तोरी गीता गाव्या गवळ्या संधी मोदावरी काही काढ्या दिसभर तापुल्लो सूर्य बुडून गेला आणि संद्रेम उदेवन आयला. या प्रशांत संजेच्या वक्ता गुरवांच्या कवणेरी बाळक जेजू जल्मला. देखून देवदूत गायतात नामान ग्लोरिया ग्लोरिया. हाडून आयला आमकां सांत समाधान. देखून आमी सर्व संतोषान गायता जयो जयो बाळा मरिये पासलेन तूं या वेळा जयो जयो इम्मानुएला देव तुजे थंय मनीस जाला. हें गीत संतोषान आमी सुमयेच्या मनाक आनी महिमेक गावया. जेजू
मग भाऊ भयणीनो तुमकां समेस परत एक पोटी देव बरी सांस मागता देखून मदें जागो खाली सोडी नाका ती सगळ्या जाग्यार बसा जर तर खाली जागो आसा जाल्यार त्यो एडजस्ट करून सायडीन वसा तुमचे कलती विनंती आसा कोणी पटल्यान ती घंटीच्या तोरी लागीं जावं दी वा बाळू जेजूच्या पुंतळा लागीं जावं दी उबे रावचे डिसोजा मोंती माई वडो एफ्रेजा डिसिल्वा वेलंकनी वडो एडविन डिसोजा कार्मेल वडो राजेश जेस्विटा मेंडोन्सा कोसेस वडो रीशल आणि रीनल मेंडोन्सा कोसेस वडो जोसेफ रोड्रिगेस असुम समोडो डिओन डेल्विन मस्करिनेस कोसेस वडो लुईस आणि फिलोमेना फेर्नांडिस मिलर माई वडो वायलेट रेगो वेलंकनी वडो मेरी डिसोजा रुसाई वडो कामिल रेगो आणि कुटाम रुसाई वडो जेसन रेगो रुसाई वडो पीटर रेगो आणि कुटाम रुसाई वडो ऐवन पिरेरा आणि कुटाम असुम सवडो डेनियल रोड्रिगेस आणि कुटाम वेलंकनी वडो एवलिन गोन्साल्विस आणि कुटाम वेलंकनी वडो रेमेजेस पिंटो आणि कुलाम फातिमो वडो बेनेडिक्टा सिक्वेर आणि कुटाम नित्यादर वडो वॉल्टर रोड्रिगेस आणि कुटाम नित्यादर वडो अल्बर्ट फ्लोरिन डिसोजा रुसाई वडो रॉकी कुठीना आणि कुटुंब फातिमा वडो मॉन्टी डिसोजा आणि कुटुंब कार्मेल वडो ग्रेशियन मस्करिनेस आणि कुटुंब मॉन्टी माई वडो मार्क दांतीस आणि कुटुंब फातिमा वडो आयरिन रोड्रिगेस आणि कुटुंब रुसाई वडो रॉबिन्सन लुईस आणि कुटुंब नित्यादर वडो प्रवीण डिसोजा आणि कुटुंब पोम्पई वडो डिओन आणि ढिलन दांतीस कोसेस वडो पीटर शलेट डिसोजा वेलंकनी वडो सिल्वेस्टर रेगो आणि कुटुंब रुसाई वडो एलिझाबेथ क्लारा पिरेरा वेलंकनी वडो विन्सेंट आल्विन डिसोजा वेलंकनी वडो रॉबर्ट जसिंता अराना वेलंकनी वडो जॉर्ज पिंटो आणि कुटुंब रुसाई वडो ग्रेशियन रोड्रिगेस असुम समोडो नावनाका फातिमा वडो राकेश पिरेरा आणि कुटुंब रुसाई वडो जर तर कोणाची नांवां चुकून गेल्यां जाल्यार दयेकन मुखार येया आनी मनाची ही मुद्दमाची वात दयेकन स्वीकार करची मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जाता दयेकन देवस्तुती आसलेले लायन करची तयार जावचे
अति उन्नती शांती ताच्या इष्टांक संसारी महिमा देवाक अति उन्नती शांती ताच्या इष्टांक संसारी Gloria in excelsis Deo, 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 दाविदाच्या शेरात बेतलेम गोट्या घरात जेजू बाळ जन्मालो मोरी माये पासते गर्दानाचे कामे तारो इमान चालो Gloria in excelsis Deo, 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 मोरी खबर ऐकून डोळी गेले नासो त्याच्या जेजू बाळका सोम्या काप्या देखून संतोषानु माळून आयले गाव महिमा देवा अति उन्नती शांती ताच्या इष्टांक संसारी महिमा देवा अति उन्नती शांती ताच्या इष्टांक संसारी Gloria in excelsis Deo, 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 मुघल बाबुनीनं तुमका समेस्तां परत एक पोटी देव बरी सांस मागता हा सगळ्या संवसारार उरतो संतोष असो संभ्रम असो दीस कित्याक आमचो सुमे जेजू क्रिस्त मनीस जावन जल्मल्लो दीस अख्ख्या संवसारार संभ्रम संभ्रम आमकांय संभ्रम आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगजेंत आमच्या काळजांत आमच्या मनांत संतोष संभ्रम हे संभ्रमाचे आमी सांग तुमकां मोगोसो स्वागत मागता माध्यम मुखांतर मिसाचे बलिदान भेटयता त्या सर्वक्तिकांकी मोगोसो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन मिसाचे बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेष करून संदर्भार मागया हे मिसाचे बलिदान सरमुर्दमाच्या त्या समा खातीर भेटयत आसतना हांगासर सरस्परा देवान बळकाचे मुखान केल्ल्या सर बरेपणा कर जावन मीस भेटयतात फेस्त मीस भेटयतात जेसिंता आनी शनल डिमेल्लो वेलंकनी वडो रायन ग्रेसी डिसोजा कर्मेल वडो मेरी अरन्ना कोसेस वडो एडलॉन आणि इमॅक्युलेट लग्न जिवितोत्सव उगडास कडून एनिवर्सरी संदर्भार मंत्री मायवडो हेनरी डिसोजा बेंगळूरू रीना डिसोजा मिलर मायवडो मोविन सोफिया लिंडा मिनेजेस न्यूझीलैंड स्टेसी
जेनेव्यू सेरावो कार्मेल वडो जल्मादिसाक अर्गा जाव जोसेफ रोड्रिगेस आसम समडो पीटर रेगवानी कुठाम रुजाई वडो जेसन रेगो दुबाई अलेक्सिया पिरेरा आसम समडो सरिता मस्करेनस मोंतिमय वडो जानेट आणि जुविटा निशा मिरांदा कोसेस वडो जीवन देस आणि कुटाम कार्मेल वडो रेमिजेस पिंटो आणि कुटाम फातिमा वडो वेरोनिका डिसोजा रुजाई वडो प्रिन्सन कडोजा मोंतिमय वडो जल्मदिसा अर्गा ऐवन फर्नांडिस मोंतिमय वडो मैक्सिम बिंदु डिसोजा वेलंकनी वडो जॉयसी फियोला फर्नांडिस मोंतिमय वडो प्रवीण डिसोजा आणि कुटाम पंपई वडो फ्लाविया क्वेलो बेळवाई एडवर्ड मस्करेनस कुटाम मोंतिमय वडो आल्विन सेरावानी कुटाम मोंतिमय वडो विहान अस्रियल डिसोजा वेलंकनी वडो एवजिन डायना रोड्रिगेस वेलंकनी वडो रेनिशा अरान्ना वेलंकनी वडो ग्लैडसन क्रिसेंसिया गेल पिंटो रुजाई वडो बेनेडिक्टा ग्लैनी ग्रेशियन रोड्रिगेस असुम समडो विलियम पिरेरा आणि कुटाम रुजाई वडो ही सर्व विरेते बसोत माग्या आणि आम्हा समेस्ता बसोत माग्या अर्गा मिसाचे बलिदान भेटयता असताना सुमिया जेजून आमच्या जिवितान केल्या सर बरेपणाकी अर्गा सावनी मिसाचे बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो मनशामध्ये मनीस जावन सगळ्या मनशा कुळाक संतोष उजवाड आणि बरवोसो हाड आयिल्ल्या जेजूचो जल्मा संभ्रम आचरण करूंक आमी सोमेस्ता हे वेदी बोवारी सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती हर एकल्यातय जेजू जियेता आनी मनशापणान जियोंक शिकयता म्हणलो संदेश दिता. आमचें काळीज मनशापणाचें बेतलेहेम कर ह्या संभ्रमीक मिसान आमच्या मोगार पडलेल्या त्याच सोम्या कडेन ताच्या उजवाडान सदांच जियोंक कृपा मागया. बोमगाळ बाबा भयणीनो हे पवित्र रितीन वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तळ काळसान आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडा उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून भगवंतास आमकार मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. नमस्कार करता आम्ही तुका
वाचता तुझ्या तोय वैभवा पासून आम्ही तुका वाकुळटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाकताय आमची आकृत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्र्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमीन आमीन आमीन. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा या पवित्र राती खऱ्या उसवाडाच्या परजळांत तुवें भरली कित्या आयच्या राती तुज्या एकल्या स्पुता काळोखांत बुडिल्ल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय गर्वांच्या गोट्यान तो आमकार मायेच्या अस्कत बाळाक जालो तरी तोच तुज्या सारक्याचो व्हडा पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हण आमी ती सत मानता देखून एक दीस सरकार ताच्या सांगता संपूर्ण उसवाडांत ताजी महिमा आनी संतोष भोग आमकां वर म्हण मागता त्यास आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना इजया प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वचप काळोखान चलतेल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टीक पडलो मरणाचे सवळेच्या देशांत रावतेल्यांच्यार एक उजवाड फंकलो तुवें तांचो आनंद वाडयलोय तांचो संतोष चडयलोय लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात तशें ती तुजे मुखार आनंद बरी जातात कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बाराचें जूं तांच्या खांद्या वयलें लांकूड तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलें धरणीर जणजणटेलीं सगळीं पायतणां आनी रक्तांत लोळयलेलीं वस्त्रां हुलपून वेतेलीं आनी उज्याचो ग्रास जातेलीं कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां विजमीत बूद दिणार पदवेदार देव सस्नीक बाप शांतीचो कुवार ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती आसतली दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो आतांत हांव नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो तीर करतलो आनी सांबाळटलो दळबरांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो देवाचें उतार देवाचे बडकार
आज आमकां जल्माला तारो तोस क्रिस्तचो मी आज आमकां जल्माला तारो तो ख्रिस्तो मी सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया परमेश्वराक हसिया ताचे नाव वाखणा आज आमकां जल्माला तारो तो ख्रिस्तो मी ताचे तारण दिसपडते गाजया जनांगामध्ये ताची महिमा परगट करा ताची विस्मिता कळया आज आमकां जल्माला तारो तो ख्रिस्तो मी आज आमकां जल्माला तारो तो ख्रिस्तो मी सा पावलोन तिताक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप मोगाळ बावा सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर्व आधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरयत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता आपणाक ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें देवाचें उतार संसारात उजवाड पावला सर्वेस्पराजय जय 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 सर्वेस्पराजय जय 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 मनशा तुझा तारोका स्वागत करतो जेजू पाळोका आयला तो आसोडोच्या ताची संगी सर्गा ओरोच्या सर्वंदारका जन्माला सगळ्या संसारात उजवाड सर्वेस्पराजय जय 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 सर्वेस्पराजय जय 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 सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या
त्या दिसांनी त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीनं सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें. हे पयलें जनगण क्विरीन सिरियसो अधिपती जावन आशिल्ल्या काळार काडिल्लें. देखून सुमेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलियाच्या नजरेत शारात तावन जुदेयांत असलेल्या दाविदाच्या शाराक बेतलेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मरी ताचे संगता गेली. तवळ ती भरलेली गर्भेण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फळयांनी गुट लावन एक कवणेंत न्हिदायलो, कित्याक छत्रान तांकां जागो मेळोंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करनासले. तवळ एकाच शाणे सर्वेस्पराचो एक दोतो तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश ताचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान थरथरले. तो देवदूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात. पळया, सगळे परचेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाची नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला, तो क्रिस्त स्वामी. आनी हो तुमकां एक गुर्तो, फळयांनी गुट लावन कवणेंत न्हिदायलेलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाच साणे देवदूतां सांगता सर्गींच्या दळबरांचो व्हड एक जमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक ती उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. देवाचें उतर वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, आज आमकां व्हरतो संभ्रम न्ही गे. पळय गे, सुबीत सुबीत मस्तायकी न्हेसून तुमी आयल्यात. तुमची तोंडां परजळटात. अंतकरांती ती अंगातावन परजळचें दिसतात. कित्याक नतलांचें फेस्त, क्रिसमस फेस्त आमकां सर्वांक संभ्रमाचें फेस्त. हांवें आयस वयामंतांनी आसतना सगळी रात गर्दनाचो गोठो करचें, सगळी रात गर्दनाचो गोठो करचें. मागीर त्या दाडा मध्या रातीर मीस आसताले. मध्या राती 11:30 कॅरल सुरू जावचें, 12 वरांक मीस. भुरगो आसतना आमचे घरा लागीं भुरगो आसतना मांयक सांगचें, अरे मिसाक बसतना म्हाका उठय म्हणचें आनी जेवन न्हिदचें. कळ्ळें गे. दुसरे सकाळीं उठचें आनी सकाळीं उठून मिस जालें गे बाय, वय कित्याक उठूं नाय, तूं उठोंक उठनाय, कितले पटी उठयल्यार उठूं नाय. मागीर आमकां दिसाचें तुमी स्वाव जावचें. आयशे मानता आसतना आमी गर्दनाचो गोठो करचो सगळी रात. आतां आमचे तरणाटे करते आसले आत्तां मुसोर, तशेंच अखेर मुसोर आमी करत आसचे. मिसा वेळार बरो सूट घालचो, ब्लॅक सूट घालून टाय मणी बांदून घुमट्याक टाय बांदूंक कळनातलें, टाय आनी बोल्सान घालून मागीर कोणी वता जाल्यार बांदूंक सांगचें ही करचें तें पोटी करून. आनी अशें संभ्रमान वांटेली जातालें हांव, संभ्रमान वांटेली जातालें हांव. पदऱ्याक मीस सांगतलो आनी आमी बरें करून मक्तीन वांटेली जातालें हांव. असलो संभ्रम आयच्या दिसा आमकां भोव जाला. आमकां मात्र न्ही, अख्ख्या संवसाराक युरोपांत डिसेंबराच्या 1 तारखे पयलेंच संभ्रम सुरू जाला आनी जानेवारीच्या 7 तारखे पर्यंत हो संभ्रम चलतलो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक हो संभ्रम? कित्याक हो संभ्रम? कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमी देव मनीस जावन जल्मल्ली परब आमी आचरण करता. आमचो सोमी देव मनीस जाल्ली परब आमी आचरण करतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक, आमकां न्ही सगळ्या संवसाराच्या सर जाती गातीच्या लोकांक हो संभ्रम.
कित्याक देव मनीस जालो घेवन कित्याक देव मनीस जालो कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणांत आमी जायते फावटी आयकले काळोखांत बुडलेल्या संवसारांत सोमी उजवाड जावन आयलो म्हणून कसलो काळोख आसलो सूर्य नासलो गी तवळ सूर्य आसलो पूण खंयच्या रितीचो काळोख आसलो संवसारांत रात आनी दीस जाताली जेजूच्या काळार दिसूच येतालो सांज येताली दीस बुडतालो रात येताली परत सकाळ जाताली पूण खंयच्या रितीचो अंकर ह्या संवसारांत आसलो तो भिरांकूळ अंकर ह्या उजवाडाचे की भिरांकूळ ह्या आमच्या रातीच्या की भिरांकूळ अंकर तो वर्णूंक जायना भिरांतीचो अंकर भिरांतीचो खावजेनेचो अंकर एका रितीच्या मनशाच्या स्वार्थाचो अंकर संवसारांत आसलो देखून मनीस मनशाक मनीस म्हण लेखीनातले मनीस मनशाक मनीस म्हण लेखीनातले जानवरांच्या की सुण्याची की पास्ट थोड्या मनशांची गत आसली कित्याक थोड्यो रिती रिवाज्यो मनशांच्यो थोड्या मनशांक भिरांकूळ अंकरान दवरलेलें आसलें थोड्या मनशांक भिरांकूळ शोशीत करून दवरलेलें आसलें तातूंत जायतीं जाणां स्त्रियांक स्थानमान नातुरलो स्त्रियो सगळ्यांची गुलाम स्त्रियांक फकत वापरूंक मात्र थंयसर थोडे फावटी एक आसलें तांकां सुदैव धर्मांत मेजी नातली तांचो संको कोणाकी नाका आसलो आनी विधव जाली जाल्यार जालें फिनीश त्या स्त्रियेक समाजांत स्थान मानस ना भुरगीं नातिल्ल्या स्त्रियेक वांसडी स्त्रियेक स्थान मानस ना आनी धाकटुल्या भुरग्यांकी स्थान मान ना असली परिगत भुरग्यांचें एक शोशण स्त्रियांचें शोशण मात्रणी विधव जाल्ल्यांक थोडे फावटी कितें जातालें मरण पावल्ल्या दादल्याच्या त्या उज्यांत उलपोन मरोंक आसलें ते मात्रणी मनशांची बली जाताली जानवरांची बली कशी जाताली मनशांची बली जाताली आनी मनशांक बली अर्पिताले मनशांक विकताले मनशांक कशें आमी आजकाल गोरवांक विकूंक न्ही पयलें आमी रेडे पाडे इकले बरी मनशांक विकताले गुलामाक आनी मनशांक सांकळींत बांदून व्हरताले सांकळींत आनी घरांनी सांकळींत बांदून खांब्या बांदताले खंय पळोवन दावत कोण ना म्हूण गुलामगिरी आसली एका मनशान एका मोला घेतलो जाल्यार मोरा पर्यंत त्या मनशाचो गुलाम जावन तुवें जाय एका रितीन अंकर काळ्या लोकांक गोऱ्या गांवांत वचून विकताले असली परिगत संवसारांत आसली नाना रितीच्यो रिवाज्यो आशिल्ल्यो वोट जातीचो लोक आनी खीळ जातीचो लोक ह्या खीळ जातीच्या आनी वोट जातीच्यांक आपणूंक ना तांचे घरा वचोंक ना आनी तांणी कितें सकडांनी सोडुल्लें खायचें असली परिगत मनशांक मनीस कांटाळ्यान लागतालो आशिल्ल्यांक बोळ आशिल्ल्याचे बोळके उदक आशिल्ल्याचे कोळके म्हणले बरी बोळ आशिल्ले मात्र राजवडकी चलयताले धार्मीक रितींनी शोशण जावन आशिल्लें धार्मीक रितींनी पापाच्या मनशांक धार्मीक रितीन अवकाश नातुरलो देखून असली परिगत जर तर कोडाची पिडा आयली त्या मनशाक घरांतल्यान भायर गेलो ताणें वाटेर मार्गार भीक मागोवन त्या युवाक त्या वताक कोरपण मोरादे आसलें अशें जायते रितीन शोशीत जावन अंकरान बुडलेल्या त्या लोकांक उजवाड जावच्या जेजू आयलो आनी तो रावळेरान जल्मलो ना तो खंयचोय अधिकार घेवंक ना पळया कश्ट केल्या मनशा कुळाक कश्ट तलो सेवक जावन कश्ट केल्या मनशा कुळाक कश्ट तलो सेवक जावन जेजू एका गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो अधिकारान जल्मो ना तो हुद्द्यान जल्मो ना आनी तो जल्मलो तो वाडलो आनी तो प्रेरीत जालो 30 वर्सां ताणें फवती तयारी केली 30 वर्सां तो घरा रावलो शिकलो संवसाराचें कितें बरें आनी वायट पारखिलें समजलो 30 वर्सां ताणें शोशीत जाल्ल्या वर्गाच्या लोकांक पळयलीं 30 वर्सां रुदान करतल्या त्या सर्व स्त्रियांचें रुदान करतल्या त्या भुरग्यांचें रुदान करतल्या त्या शोशीत वर्गाच्या लोकांचें
रुदन करतल्या ते कष्ट दिल्या वर्गाच्या लोकांचे रुदन ताणें ऐकलें आनी आयकोन 30 वर्सां उपरांत स्नानीक जुवांक स्नान घेवन तो भायर सरलो पळया कित्याक भायर सरलो देवाचें राज्य परगट करूंक भायर सरलो देवाचें राज्य परगट करूंक भायर सरलो मोग नीत आनी बोगसाणें करुणें मोग नीत आनी बोगसाणें म्हणले 3 हातेरां घालून 3 बाण घालून तो भायर सरलो आपल्या एका बाणाच्या पोतयेंत 3 बाण घेवन भायर सरलो आनी मोगाच्या त्या बाणांत सेवेच्या त्या बाणांत नितीच्या त्या बाणांत आनी बोगसाण्याच्या त्या बाणांत पळया अंकर धांवडोवचे प्रयत्न ताणें केले अंकर धांवडोवचे प्रयत्न तो म्हणालो हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत देखून अंकरांत असलेल्या सर्व लोकांक ताणें उलो दिलो सताक साक्ष दिया सताक रुजवात दिया सताच्या वाटेन चला आनी तुमी जिखतल्यात दुसरें तो म्हणालो हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां उजो म्हाका आतांच पेटलेलो जाय उजो म्हाका आतांच पेटलेलो जाय कसलो उजो नाश करतलो जळयतलो उलपयतलो न्ही उजो मोगाचो उजो पेटोवंक तो आयलो आनी तो म्हणालो जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावत जाय आनी हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय लव वन अनदर पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो मोगाचो सेवेचो आनी बोगसण्याचो पळया काकुळतीचो मनीस जालो अपराधांक ताणें शिक्षा ठरयली ना अपराधांक ताणें शिक्षा ठरयली ना बगार ताणें अपराधांक बक्षिलें पातक्यांक वेंगली विधवींक वेंगली कलवंतांक वेंगली तांची जिणी परिवर्तन करूंक तो कारण जालो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आनी तो म्हणालो म्हाका जाय दया न्हय बलिदान हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय म्हाका जाय काकुळतो म्हाका जाय दया न्हय बलिदान म्हणालो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आनी तो फुडें गेलो नितीचो बाण घेवन गेलो अनितीन असलेल्या फरिजेवांक अनितीन असलेल्या सदुसेवांक अनितीन असलेल्या शास्त्रांचे खंडन केले आनी म्हणालो हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खटा तुमकां म्हणालो येवंकसच्या क्रोधांतून बाचाव जाता म्हण तुमकां कोणें सांगला कुराड रुखाक कुराड बांद जाल्या आसडूंक ताणें सुरू केला बऱ्यांतले तो पुंजायतलो आनी पोल आसा पळय पालवनात आसलेल्या उजान लासतलो देखून जिणी परिवर्तन करा म्हणालो तो अनितीचें खंडन केलें म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो जेजूक बरें कळीत आसलें असलें भाण घेवन येताना म्हाका प्रतिकार मेळटलो म्हाका सुलाब्याचें जिवीत आसचें ना आनी म्हाका वासोगी सोडचें नात ह्या संवसारांतलो म्हाका खाण भायर उडयतले म्हूण तो जाणा आसलो पूण ताणें 12 जाणां शिसांक तरबेत केलें म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो जेजू धर्म स्थापन करूंक येवंक ना उडास दवरा खंयचोय धर्म जेजू स्थापन करूंक येवना म्हाका थोड्या धर्माची ताणें रीत रिवाज्यो खंडन केल्यो हाय तुमकां धिक्कार तुमकां म्हणालो पूण ताणें मनशाचो धर्म स्थापन करचे दिशेन बेठां काडली मनशाचो धर्म मोगाचो सेवेचो बोगसण्याचो नितीचो सताचो धर्म मनशाचो धर्म स्थापन करचे दिशेन ताणें मेटां काडली 12 जाणां विसले मनशाचो धर्म कसो स्थापन करचो मनशाचो मोग कशें करचो म्हूण ताका शिकयलें 3 वर्सां तांकां शिकयलें आनी आपल्या जिविता मुखार दाखोवन दिलें आनी जेजू कितें घडलें तुमी जाणात जेजूक मरणाची शिक्षा फावो जाली नालिसायाच्या कुर्साचें मरण ताका फावो जालें तो कंगल जालो ना कित्याक तो देव मरणाक तो भियेलो ना कित्याक तो देव मरण आनी जिवीत ताचे थंय आसा कोणाकी ते काडूंक साध्य ना खंयच्या रायांकी खंयच्या अधिपतींकी खंयच्या मनशा कुळाच्या खंयच्या वर्गाकी ताचे थंय आसलें मरण आनी जिवीत कोणाकी काडूंक साध्य ना तो मेलो जिवंत जालो आनी खंय आसा जंय त्या स्थानार तो बसलो आनी ताणें एक
ताच्या शिसांक पवित्रत्व दिलो, तसो आत्मो तांकां दिलो, पवित्रत्व दिलो, ताची सकत दिली. घेया पवित्रत्म्याक घेया आनी वसा सगळ्या संवसारार, पूर्वोत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण पर्यंत सगळ्यांनी वसा आनी जेजूची ही बरी खबर, सर्गीच्या राजाची बरी खबर, मोगाची, सेवेची, भक्षणाची बरी खबर सगळ्या मनशांक परगट करा वसा, परगट करा, सगळ्यांनी वसा, ही बरी खबर परगट करा. बुकेल्ल्यांक खाण दिया, थानेल्ल्यांक पिवण दिया, उक्त्या आशिल्ल्यांक पांगरण दिया, ज्ञान नाशिल्ल्यांक ज्ञान दिया, रडतेल्यांक बुसया, अंधकार आशिल्ल्यांक उजवाड दिया, रूच नासलेल्या जिवितांत मीठ जाया, वसा सगळ्या संवसारांत आनी मनशाचो मोग करा म्हळें ताणें, मनशाचो मोग करा. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हे 12 जाण, 11 उपरांत आनी एकलो सरसलो, 12 जाण शी सगळ्यांनी बाई सरले. जेजूचो मोग, जेजूची सेवा, जेजूची नीत, जेजूचे समाधान, जेजूचे बक्षणे घेवन सगळ्यांनी बाई सरले गेले. आनी पळया शिकप ना आशिकपी म्हणलो एक अंधकार हर एका मनशांत आशिल्लो. ह्या आशिकपीपणांत मनशाक कंटाळसो जाल्लो. ह्या अशिकपीपणांत मनीस अंधकारान जिवंक साध्य जाल्ले. देखून खंय तर शिकप बसत मनशा कुळाच्या मेंदांत कांय इल्ली जाणवाय वसत तवळ असल्यो पुरा कनिश्ट अनिश्ट पद्दती पुरा रिती रिवाजी पुरा नासतल्यो. देखून ते गेले सगळ्यांनी गेले. भास गोतून नातिल्ल्या, संस्कृती गोतून नातिल्ल्या, जातकात म्हूण नातलेल्या सगळ्या गांवां गेले आनी तांणी परगट केले देवाचे राज्य मोगाच्या त्या सेवेद्वारी, मोगाच्या उतराद्वारी, भक्षणाच्या स्पिरितांत, सतानितीच्या जिवितांत ते फुडें गेले. इस्कलांक उगडली. तुम्ही जाणांत रानां मोल्यांनी इस्कलां उगडली आनी भुरग्यांक शिकप दिवचे प्रयत्न केले. आस्पत्री उगडल्यो. कोडकारांक टिबींत विविध रितीच्या त्या नासाच्या पिडे वळख जाल्ल्यांक वखदाची मांडावळ थंयसर जाली. मार्गार आशिल्ले, रस्त्यांनी पडले जायते पिडेस्त, जायते दुबळे धाकटे एकठांय करून अनाथाश्रमां उगडली आनी सगळ्यांक सोम्याचे रास, सोम्याची बरी खबर, सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगट केली. आज 2025 वर्स म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 2025 वर्स, 2025 वर्सा आज आमी पावल्या. संवसारांत जायती बदलावण जाल्या. संवसारांत जायती बदलावण जाल्या. मनशा जिवितांत प्रगती जाल्या. मनशान जायते शिकप आपणायलां. मनशाची जायती प्रगती जाल्या. मनशा जिवितांतलो जायतो अंधकार पयस गेला. देखून आज मनशाचो गौरव सडला, स्त्रियांचो गौरव सडला, भुरग्याचो गौरव सडला. आता विधवीचो गौरव सडला. सतीगमन पद्दती ना, आता वरदक्षिणे ना, असा दूध दिवचे ना, स्त्रियांक शोषित करणं उलपावचे, कुसर मारचे ना, कोडकारांक अपमान करचो, कोडकारांक भायर घालचे ना. मनशा आयोग आयला. भुरग्यांचो मಕ್ಕಳ कल्याण इलाके आयला, स्त्रियां कल्याण इलाके आयला आनी अशें मनशा जिवाक गौरव दिवची मस्त, मनशाची हक्क राखची मस्त आयोग आयल्यात. कित्याक सोम्यान दिल्लो तो उजो, सोम्यान पेटयलेलो उजो आजूनकी पालवंक ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळ्या संवसारात तो उजो पेटत आसा आनी पेटत आसूंक जाय. तुम्ही जाणांत अख्ख्या संवसारांत क्रिस्ताचे पाटलावदार अधिक संख्येन आसचे, अधिक नंबर 1 अधिक संख्येन आसचे. कित्याक क्रिस्ताची ती शिकवण आसा पळय, ती मोगाची शिकवण, तुमल्या धाकट्याच्या बरेपणाची शिकवण. देखून आज जेजू मनीस जावन आयलेले फेस्त गद्दाळ्यान आमी आचरण करता.
आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आयचो संभ्रम आमी पळयतना आमी चिंतूंक पुरो जेजू येदो व्हडलो सर्गा संवसार असो देव हे गोरवांच्या गोठ्यान कित्याक जल्मलो गोरवांच्या गोठ्यान कित्याक जल्मलो ताणें हेरोदीच्या रावड्यारा जल्म ते आसले वा खंयच्याय एका रावड्यारा जल्म ते आसले इतल्याक एका नालिसायेचो जल्म कित्याक घेतलो म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो पळया तसो जल्मय नालिसायेचो एका गोरवांच्या गोठ्यान मरणी नालिसायेचे एका कुर्सार विणगो जावन मरण आनी जिवीत आनी मरण समासंप्रीतीन जियल्लो सोमी देव म्हणटा संवसारांत ग्रेस्त काय अधिक गरजेचे न्ही वडपण गरजेचे न्ही बगार मनशाचो मोग मनशाची सेवा सर्गीच्या राजाची बरी खबर भोव गरजेची म्हळ्यार सत ह्या जल्मांत आनी मरणांत तो दाखोवन दिता गोरवाचो गोठो तुमी जाणांत गोरवाच्या गोठ्यान कितें आसा गोरवां आसात कवण आसा कवण्यांत बतेन आसा पेंड आसा काय उदक आसा गोठ्यांत सारें आसा न्ही शेण आसा गोरवांचें मूत आसा सगळें आसा आनी ह्या गोठ्यान जो जल्मलो कवणेर तो जल्मलो कवणेर कितें जल्मलो कित्याक कवणेर जल्मलो कित्याक म्हळ्यार जेजू जल्मलो शेर्स बेथलेहेम बेत म्हळ्यार घर लिहम म्हळ्यार उंडो हिब्रू भाशेन बेत म्हळ्यार घर लिहम म्हळ्यार उंडो ह्या उंड्याच्या घरात जेजू जल्मलो देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताचो उंडो जिविताचो उंडो उंडो खंय दवरतात कपाटान दवरतात उंडो खंय दवरतात माळ्यार दवरतात उंडो खंय दवरतात बशयेन दवरतात प्लेटीन दवरतात कित्याक खावच्याक कवणेर कितें आसा खावची वस्त जावं बतेन जावं तण जावं उदक पेंड ही खावची वस्तू पुरा कवणेर आसो आनी जेजू जिविताचो उंडो कवणेर खावच्याक तो न्हिदला खावच्याक पळया कितें बरो अर्थ पळया आनी आमी सर्व मनशां जानवरां बरी आमकां जाणवा येना आमकां गिन्यान ना आमकां समजण येना बरें कितें वायट कितें गोत्तू ना आमकां गोत्तू ना आमी जानवरां बरी आसा ती बरी गत आमची कित्याक पळया जानवरां गोठ्यांत आसात वय भो त्या गोठ्यान सारें आसा तातूंत ती न्हिदतात तातूंत तूं उठतात तातूंत पडलेलें बातेन तण इसून खातात गिना कित्याक तांकां तें मेळ्ळें म्हणून गोत्तू ना सारें मेळ्ळ्या हांव आसा म्हणून तांकां गोत्तू ना तांकां सकडी बऱ्यांत तशेंच आमच्या मनशाची जिणी आमी ह्या संवसारांत गोठो मेळ्ळेपणांत सारें मेळ्ळेपणांत गोरवांक कशें आसाव तातूंत उठता तातूंत बसता तातूंत खाता तातूंत लोळटा तातूंत आसा आमकां पातक म्हूण गोत्तू ना पातक आमकां मेळ्ळें म्हूण गोत्तू ना आनी जेजू म्हणटा तुमी सगळीं ह्या मेळ्यांत आसात हांव तुमचो जिविताचो उंडो जावन खावणेर न्हिदला तुमकां त्या मेळ्यांतले भायर काडच्याक तुमकां तें मेळ्ळें म्हूण समजोवच्याक तुमी मेळ्यांत आसात मेळ्यांत जियेतात पातकांत लोळटात त्या पातकांत ती भायर येवच्याक तुमकां हांव हाडूंक आयला पळया अपुरबायसो गोरवाचो गोठो एक संदेश दिता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आज गोरवाचो गोठो आमी बऱ्यो करून लायट घालता हें घाल सांगता पूण ताच्या फाटल्यान अर्थ सावडा आसता बरा गोरदानाचो गोठो केल्यार पावना बगार गर्दनाच्या गोठ्याचो अर्थ समजूं जाय जिणी परिवर्तनाचें जिवीत गर्दनाचो गोठो आमकां आपोवन दिता जेजू जिविताचो उंडो आनी हो उंडो कितें करता आमच्या पातकाच्या मेळ्ळेपणांतल्यान आमकां मुक्त करता आनी भायर हाडूंक प्रयत्न करता आमी जाणांक जावंक जाय आमी ह्या मेळ्यांत मेळ्ळें म्हूण गोत्तू नासतना जियेता खाता भोंवता आनी तें आमी करूंक नजो थंयतून भायर येवंक जाय म्हणलें सत जेजू आमकां सांगता आनी म्हणटा पातकी जिणी सांडा बरी खबर सत्मना सर्गींचें राज्य लागीं पावलां म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो दुसऱ्यान पळया दुसऱ्यान तो म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो तो जल्मलो आयच्या दिसा उजवाड जावन हें नातालांचें फेस्त डिसेंबराच्या 25 तारखेक आमी आचरण करता हें फेस्त जेजू जल्माच्या काळारी रोमांत रोमी चक्रवर्तीच्या अधिपत्यांत आचरण करताले डिसेंबराच्या 25 तारखेर सुर्या देवाक मानकर सुर्याचें फेस्त जावन आचरण करताले आनी असो उद्देश इतलोच आसलो रायाक एक उद्देश आसलो पुरुस्तान पश्चिम उत्तर तो दक्षिणा पर्यंतल्या ताच्या राज्याच्या सगळ्या लोकांक एक करचो उद्देश ह्या फेस्ताचो आसलो देखून तो सूर्यदेवा मानकरन तो फेस्त आचरण करतालो
रोमी चक्रवर्ती सीझर आणि जेन्ना चक्रवर्तीची आवय कॉन्स्टंटाईन चक्रवर्तीची आवय ती क्रिस्तांव जाता पुताकी प्रेरीत करता पुताकी क्रिस्तांव बावतिस्म दिवन ती पवित्र सभेक हाडटा आणि तेन्ना ताच्या राजवटकेंत जेजू सोम्या जेजूच्या जल्माचो दीस आयचो आपल्या राज्यांत आपल्या राष्ट्रांत डिसेंबराची 25 तारीख सोम्याच्या जल्माची परब जावन आचरण करूंक उलो दिता सगळ्या संवसारात सगळ्या त्याच्या राज्यांत आयच्या दिसा ही परब सोम्याच्या जल्माची परब जावन आचरण करी जाय कित्याक अंतकरांत आसलेल्या मनशाकुळाक उजवाड जावंक आयलोलो जिवीत असो सूर्य सोमी जेजू क्रिस्त सूर्यासोय वर्तो जावन आसलो सोमी जेजू क्रिस्त उजवाड संवसाराचो उजवाड या उजवाडाचें फेस्त सूर्याच्या फेस्ताक संदर्भार जाय म्हणून डिसेंबराच्या फेस्त 25 तारखेर सूर्यदेवाक मानकरचे फेस्त कांड सोम्या जेजूच्या जल्माची परब आचरण केली देखून आमकां संभ्रम देखून आमकां उजवाड देखून आमकां नखेत्रां देखून आमकां सगळो उजवाड म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसा आनी ह्या उजवाडाच्या फेस्ता सोम्याच्या जल्माच्या संदर्भार आमकां कितें संदेश लाभता सोमी म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत तुमी उजवाड जायचे तुमी संवसाराचो उजवाड आनी जर तर तो उजवाड कळशेपणां दवरलो जाल्यार कितें फायदो तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ जाय लोकांनी तुमची बरी कामां पळय जाय आनी सर्गीच्या बापा महिमा दी जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी उजवाडाची कामां करूंक जाय उजवाडाची सोम्याची कामां सोम्यान केल्ले बरी जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगान रावा असली बरी कामां उजवाडाची आमी करूंक जाय उजवाडाची कसली ती कामां उजवाडाची भुकेल्ल्यांक खाण थानेल्ल्यांक पिवन पांगरण नातलेल्यांक पांगरण न्हेसोंक नातलेल्यांक न्हेसाण बंदेंत आशिल्ल्यांची भेट कैद्यांची सुटका पिडेस्तांची सेवा असली बरी कामां करूंक जेजू आमकां आपण दिता आनी म्हणटा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें आज आमी गायता एक ल्हान भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळमोर येसो ल्हान भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळमोर येसो रडच्या बाळशाच्या रुदानात तो मेळ्ळो कष्ट केल्या मनशाच्या जिवितान मेळ्ळो अनाथाच्या त्या कष्ट केल्या आणि विधवींच्या त्या कष्ट केल्या पिडेन कष्ट केल्या तवळ थंयसर मार्गदेगेर आसलेल्या कस डब्यांत आसलेल्या त्या मनशांतय जेजू म्हाका मेळ्ळो देवळान मेळोंक ना रावळ्यारान मेळोंक ना आनी खंयच्या गर्भकुडींत खंय मेळोंक ना तो मेळ्ळो कष्ट केल्या मनशाच्या काळजांत देखून मदर तेरेसा सोदून गेली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कष्ट केल्या सोम्याक आडच्याक ती गेली देखून आज जेजू आमकां तितल्यांत म्हणटा तुमी वसा एकामेकाचो मोग करा एकामेकाच्या जिवितांत सोम्या पळया आज सोमी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मनशाचें रूप घेवन आयलो न्ही गे मनशाचें रूप घेवन आयलो कित्याक तो मनशाचें रूप घेवन आयलो ताका खंयचेंय रूप घेवन येता आसलें ताचें इन्कारनेशन कशेंय जावं येता आसलें कित्याक तो मनशाचें रूप घेता कित्याक म्हळ्यार जेजूचें तोंड पळयतना म्हणजे हांवें म्हज्या भावाचें भयणीचें फेऱ्याचें तोंड पळयतना कोणाचो उडास येयजय जेजूचो उडास येयजय हर एका मनशाच्या तोंडांत आमी कोणाक पळोवंक जाय जेजूक पळोवंक जाय देखून मदर तेरेसाक एका पत्र करतना विचारलें तूं ह्या दुबळ्यांची सेवा कशी करताय म्हाका दिसाक 1 लाख रुपया दिता म्हळ्यार हांव ही सेवा करतो नातलो आनी तवळ ती म्हणाली म्हाका 3 लाख दिल्यार हांव ही सेवा करती नातली बघा हे धर्माक हांव सेवा करता कित्याक ह्या म्हज्या भावाच्या तोंडांत ह्या म्हज्या भयणीच्या तोंडांत हांव जेजूक पळयता देखून ही धर्मार्थ सेवा करता म्हणाली ती म्हज्या भगाच्या भाव भयणीनो हें करूंक जाय देखून आज आमी कुसवार केला एकामेका वांटला ह्या कुसवार केला आमी दोन केला वा आमी कितेंय करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तें पेल्या तें वांटून घेवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आनी जेजू म्हणटा जें कितें तुमी एकामेका जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणी केलें तें तुमी म्हाका केलें देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन एक कडी बोरदोळे दांप्या ಹಸಿದಾಗ ಅನ್ನ ದಣಿದಾಗ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಚೆಂದವೋ ಬುಕೆಲ್ಲಾಂ ಕಾಣ ತನೆಲ್ಲಾಂ ಪಿವನ पंगरोनांतलेल्यांक पांगरण दिनातल्यार कितें फायदो असलें जिवीत फायद्याचें जायना देखून हसिदाग अन्न दणिदाग नीरू असलें बरें मन चिंतून बुकेल्ल्यांक तनेल्ल्यांक कश्ट केल्ल्यांक आदार तुमचें जिवीत जिवंक
आनी सोम्याक पळोवंक आनी सोम्याक साक्ष जावंक जायची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन. पवर्तची उच्चारणे मी करिया. सांगत आम्ही म्हणया, सतमंता देवा सर पदवीदारा बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रस्तारा आणि जेजू क्रिस्ता तुझ्या क्लासपुता आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्म्यावरी करबी समवलो आमकार मरियेतावन सलमलो पोंस पलत का तने कस सुचले तका कुर्साक मानलो तो मेलो आणि तका निकेपलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे सा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर चढलो सर पदवीदार देवापाच्या उजव्या बसला आणि जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्रत्म्या कतुले पवित्र सभे भक्तांचो एकता पत्कंचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण सोसणाचे जिवीत आमेन. क्रिस्तच्या जल्मा संदर्भी सगळ्या मनशाकुळाक संतोष उजवाड आणि बरवसो मेळ्ळा. तो संतोष उजवाड आणि बरवसो आयच्या दिसा आमी एकामेका थंय वांटून घेवच्याक मनीस सल्ल्या जेजूचे नांवी आमच्यो गरजो सर्गीच्या बापाक आमी भेटोवया. तुमची जबाब जावन आसा, बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आय. सर्गींच्या बापा पापासाहेब बेस्प यजक आनी धार्मिकांनी क्रिस्ताच्या उजवाडान समकोन मनशापणान जियोंक तांचे देखी बरीत जिणेद्वारी सर्वांक प्रेरान जायशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. सौर राजकी आणि सामाजिक मुखेल्यांनी प्रामाणिकपणी आणि निस्वार्थपणे दुबळ्या धाकट्याच्या आणि कश्टांत असलेल्यांच्या गरजांक पावोवन बरी समज रुपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमचे बोवारी कश्टूंच्या उतर प्रायच्यांक आनी पिडेस्तांक बुजावण तशें कुमकेचो हात दिवंक सर्व तें उदार मन रस आनी जेजूचो जल्मा संतोष आपल्या काळजांनी भोगूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. कुटुंबांत वाड्यांत आनी पिरगजेंत राग हगे दुस्मन काय पयस करन आमच्या काळजांनी बक्षणे माया मोग आनी पेल्याचो हुस्को बरोवन नव्या संबंदांत जियोंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या युवा जाणांक भावार्थांत वाडोवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांनी भर. युवा प्रायर येवची सर पंत आव्हानां फूट करन वायट संवयांचेर जैत व्हरन बऱ्याशे गुणांनी वाडून येवचे जबाबदाऱ्याचे युवा जण जावन रुपीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. या येवकारिस्ताच्या मेजाबोवरी एकठांय जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी मनशापणाच्या सेगुणाद्वारी पेल्याचे सेवेंत आमचे जिवीत करसूंक तुजे दैवीक बेसांव दी. वांटून घेवच्या स्पिरितांत आमकां वरबेवंत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. मोगाळा बापा, तुझ्या पुताच्या जल्माची परब आचरण करच्या वक्ता ताणें हाडलेली शांती समाधान सरपर जावंक वांटूंक आनी ह्या मुखान तुज्या शांतीचे समाधानाचे खरे दूत आमी जायशे तुज्या कृपेन आमकां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे
मागणे हाय. घडी मौन राहूया. जुबले वर्सा नतला पेस्त 2025 अचानकच्या या वक्ता आम्ही हांगासर एक कुटुंब जावन जमल्या वासतना आमी आमकांच जेजू बाळकाक समर्पिया. सर्गीच्या बापा, गर्दनेच्या गोठान जल्मल्ल्या जेजू बाळान मनशा कुळाक हाडून आयिल्लो संतोश, उसवाड आनी बरवसो आमी सदांच बगूंक हेरांच्या गरजेक पावूंक आनी क्रिस्ती मावल्यांनी बरली चिनी जिवंक फावो कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन.
जेजूच्या या जल्मा दिसा उठून होम सारतान बदलूच्या ससली जिवीत आमी सोडून घेवच्या सर्व साची भेटून दिता बाबा तुका तुझ्या पुता जेजूच्या या जल्मा दिसा उठून होम सारतान बदलूच्या ससली जिवीत आमी सोडून घेवच्या संतोषाची गीतां गावून वाचण्याची काळजां घेवून आयल्या बापा तुजी समोर काणी हाडून ह्या अल्तारार घे बापा घे ही गाडी घे बापा घे ही गाडी काणी भोगाची काणी त्यागाची कसा बाबराची उदर मनाची उड्या वैनाची जिणे देण्याची जेजू बळका सवे भेटून दिवची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदेवा पामान तसलें जावून मागात तुमचा आत्मने बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेमक्या उत्सवाचा दावा सर्वस्वर मानून घे देवा आमच्या दयाळ बापा आयच्या राती आमकां मायेन आपल्या जल्मल्ल्या तुज्या एकल्याच पुताक उतऱ्यावरत्या मोगान तुका समर्पिलो त्याच मोगान आनी दिनवासी काळजान तुजो जल्म संभ्रमून आमी करता ती बेटोणी माई पासून तूं मानून घे तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर कळ्यांनी सर्वतय आमी तुका दिन वासू फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो आनंद सब मोनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळे दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश पंकलो मनशा रुपान दिसत्या देवा वळखूंक नान दिसत्या वस्तू मोगान पेटोवंक वचो आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गींच्या सदळ बारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता तळबारांचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराची नावी सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे असल्या दिनवासी काळसान भोव दयाळ बापा तुझ्या पुतांचे जो क्रिस्ता वरवीं
आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी आडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या कॅथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय अख्ख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुज्या साकरा लिओ आमच्या भगीन बापा बसत पिटर पावल आमच्या गवळी बापा बसत आनी धर्मता प्रगटलो तस करो भावार्थ सांबाळतल्या आनी सिकेरतल्या बसत सर्वेस्परा तुझ्या साकरांनी साकरणी खातीर आमची मागणी दयेन आयक तुजे वेदे भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय ससण्याच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तरण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता आज पवित्र सभेच्या एकवटांत भगवंत मरियन आपले अंकारपण सांबाळून संवसाराच्या सडवंदराक जल्म दिलो ती भोव पवित्र रात आमी संभ्रमता आनी ते मरियेक त्या जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सौम्या आनी देवाच्या सदां संवकार मायेक भक्तीत वंदिता तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुझेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुवांव थोमास जाकोब फिलिप बार्तलेमो मातेव सिमाव आनी ताद्देव लीन क्लेमेंत क्लिस्त कार्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगन जुवांव आनी पावलो कॉस्पानी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुज्या मनेराची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडल्या मोदें दयेगन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरीपणी आत्मी तुका मानतात असलें बलिदान जावन निर्मी जावं ती आमकां तुजे एकल्यास्पद आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदीं ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवीदार बापाक दोळे उबारून दिन वसलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेसपरी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी करारचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वरवचलें हे म्हज्या वखदासा करात बावर्त सुगुड आमी परगट्या जेजू तुझे मरण आमी
समर्था तुझे पुन्हा जीवन होऊन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्याचे जो आम्ही अत्रेचा बापा आम्ही तुझे मनियारी आणि तुझे परजा तुझे पुत आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्तच्या कष्टा मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाने आणि सर्गा चडणेचो भक्तीपणी उगडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या जेण्यांतली मैमेमो देवा आमी तुका समर्पित ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली वो जिविताचो वंडो आणि सडवणची काल्स हांचे तुजे प्रसन्न जावन तुझे दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या नितीवन चक्र आबेलाची देणी बावटच्या बापा अब्रामाची याज्ञ तुझ्या या जगा मेल्किसदाची बेठोणी तुवें मानून घेतली त्याच परी हे बलिदान तुका मानो सर पदवेदार बापा तुझ्या दोदा आणि हे बलिदान सर्गा तुझ्या मुखार व्हरूं म्हूण आमी खालतेपणी मागता अशें ह्या वेदी वेली तुझ्या पुताची भोव पवित्र खूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेस्ता तुझ्या आश्वाच्या देण्यानी बर सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीची काकूळट कर भवार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी ती विशवांत आसात तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या समेस्तांक तुझ्या गोपांत उसवाड सूख आनी शांती मेळो आनी आम्हा बातक्यांक तुझ्या अगणित काकुळतेचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पडनाका पूण आमची बातकां बोगोस आनी जो हांव स्टेफन मतियास बार्नबास इनास अलेक्सांद्र मार्सेलिन पेद्रो फेलिसिता परपेत अगाता लुसिया अग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया या तुझ्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुझ्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्तांच्या सोम्यावरी ताजे वतीस तो सरस्पर ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवानाने आशिर्वाद भरताय पवित्र करताय आनी वांटून दिताय त्याचे जो वरवी त्याचे जो सांगता त्याचे जोत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. पोमगाळ भाव भयणीनो आमच्या सगळ्यांनी आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना घेवन म्हणुया बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी सर्गींची बाग आनी आमच्या सडवंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरवशा अत्रक दिला आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल तुझ्या कुशप्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ तू छियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाची शेळी
संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी ही देवाची सेळी संसाराची पाप काडटा ती सेलेच्या जेवणाक आपयल्यान तीन सुभागी म्हाका पवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मगळ बोबडीनो आता पवित्र वेळ क्रिस्त प्रसाद सेवसो वेळ जेजूचे मास उंडे रुपी आमी सेवकत रेखताव ह्या संदर्भार तुमी आसले कडेच खंयसर गॅप आसात थंयसर कुमगार वणतली विशेष म्हणल्यार ही थंयसर येतली भक्तीन कुमगार ती वणतली तुमी सर्व आनी भक्तीन कुमगार सेवसो कुमगार फकत जेबेर मात सेवसो आनी भक्तीन काळजांत जाल्ल्या सोमयाक तुमी स्विकार करचो आनी तुमी सोमया समर्पण दिया आनी तुमकां सोमी आशिर्वाद दिता भक्तीन कुमगारांत वंटिली जावंक उलो दिता. जेजू सोडवून दारा मोग तुजो भेटला काळजा जेजू शांती तुवता आज तुजो जल्मा दिवस जेजू सोडवून दारा मोग तुजो भेटला काळजा जेजू शांती तुवरा ये जेजू काळजांत म्हज्या ये उंड्या रुपा दी म्हाका दैविकताय जेजूची उदातारा ये जेजू काळजांत म्हज्या ये उड्या रुपार दी म्हाका दैविकताय जेजू जीव दातारा
तुझ्या बागी दिसा नितळ काळजांचे तुका सगळोच तुवें दिलाय म्हाका सगळोच दिलाय म्हाका या तुझ्या बागी दिसा भितर काळजांचे तुका सगळोच तुवें दिलाय म्हाका सगळोच दिलाय म्हाका आज तुजो जल्मा दिवस जेजू सोडवून दारा मोग तुजो भेटला काळजा जेजू शांती कुवरा राय जाऊन कावणेर न्हिदलोय कालतेपणा सोदूत जालोय मासान तुझ्या म्हाका पोसलोय मासान तुझ्या पोसलोय राय जाऊन कावणेर न्हिदलोय कालतेपणा सोदूत जालोय मासान तुझ्या म्हाका पोसलोय मासान तुझ्या पोसलोय आज तुजो जल्मा दिवस जेजू सोडवून दारा मोग तुजो भेटला काळजा जेजू शांती कुवरा ये जेजू काळजा तुझ्या ये उड्या रूपा दी म्हाका दैवी कटाय जेजू जीव दातारा जल्मालो भरतो तरी कालतो जाम जेजू जल्मालो पातकी मनशा सुटका दी जेजू जल्मालो दुर्बळांचो आधार जाम जेजू जल्मालो नामक या जेजू बाळका बापाच्या एकल्याच पुता
नमन करया जेजू बाळका आमचे पासत मुनी जाल्या नमन करया जेजू बाळका बापाच्या एकल्याच पुता नमन करया जेजू बाळका आमचे पासत मुनी जाल्या देवबापाची वळख दिवन जेजू जल्मालो बरी खबर परगटून जेजू जल्मालो जिविताची वाट दाखोवन जेजू जल्मालो सर्गार आमकां व्हरपावोन जेजू जल्मालो नमन करया जेजू बाळका बापाच्या एकल्याच पुता नमन करया जेजू बाळका आमचे पासत मुनी जाल्या नमन करया जेजू बाळका बापाच्या एकल्याच पुता नमन करया जेजू बाळका आमचे पासत मुनी जाल्या प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या बोमगाळ बापा आमकां पातकामध्ये आयच्या राती जल्मल्ल्या तुझ्या पुता निष्कळंक आमकार मायेच्या हातांनी पळून सांगूंक नजो जातलो संतोष तुका भोगला त्या पुता गुंड्या रुपार आमी घेवन आमची काळजां दोस काय उल्हासतात त्यास आमकार मायेच्या आदारान आनी राखणेन जेजू सारकी आमी दिसान दीस वाडोवन तुजें काळीज दामस दादोसी करूंक आनी समेस्त मनशां तुज्या मोगाची वळख दिवन आमकां फबक कर या आमी मागता तुज्या पुता प्रितीवंत जेजूचे नांवी आमेन. मुगाच्या भाव भयणीनो भुरग्यानो वडिलांनो तुमकां समेस्तांक ल्हानांक तशें व्हडांक परगांवांत असलेल्या तशेंच गांवांत असलेल्या तशेंच हांगासर माध्यम मुखांतर हे संभ्रमाचे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्वांक आमच्या सोम्या जेजूच्या जल्माच्या परबेचे परबी पटयता उल्हास पटयता आनी तुमकां म्हणटा व्हेरी व्हेरी हॅपी फीस्ट टू ऑल. सर्वांक बरें फेस्त मागता विश यू व्हेरी हॅपी फीस्ट टू ऑल. हे दोन थाळयो भेटोवन सगळ्यांक एकामेका अभिनंदन पडोवया. बुवा पुरबे मिसाचें बलिदान तुम्ही भेटयलां सिस्टेन तुम्ही भेटयलां एकच एक आवाज जावन दी एकच एक मोबायल जावन दी एकच एक तेणें भोंवचें जावन दी तुमी कांय करूंक ना. भक्तीन मिसाचें बलिदान अपुरबायर कोणा खातीर भेटयलें हा देवा म्हज्या जेजूक तुमच्या मिसाच्या बलिदानाची गरज ना. कोणा खातीर भेटयलें म्हजे खातीर आपणा खातीर भेटयलें आमचे खातीर न्ही म्हजे खातीर. हर एक मिसाचें बलिदान म्हजे खातीर भेटयचें दुसऱ्या खातीर भेटोवंक कांय ना. म्हजे खातीर आपणा खातीर तुवें मिसाचें बलिदान भेटयचें आनी तुवें सांगलें तुमकां हांवें येदो तुमच्या खातीर भेटया. सुमेची बेळकाची बेसांव मागा आनी तुमी बरेंकर मागल्यान बरेंकर भेटयल्यान त्या पासून तुमकां अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा आनी सुमेची भरपूर आशिर्वादां निरंतर तुमचेर आसूं दी म्हूण मागता. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयल्या तुमकां सुमेस्तांक बाळकाचे तुजे भरपूर आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या जिवितांत तुमच्या घरांत आसूं दी रावून दीत आनी तुमकां बेसांव आनी बरें दी म्हूण आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. संभ्रम आत्ता बरी रितीन करूंक सहकार दिल्ल्या सुमेस्त उपकार बावडटा. प्रति रितीन ह्या संभ्रमाच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे खातीर मागलेले आसात. मनादी बाप दीपक नरोणा हांकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी
खंडीत फादर तुमकां हांव कर्जंता देव बरें करूं म्हणटा बाळका जेजूची भरपूर आशिर्वादां तुमच्यान मागता. फादर थँक्यू सो मच. मिसाचे सहपठवणी केल्ल्या सात मानादी बाप रॉबर्ट क्रास्ता आमच्या खातीर सदांच मलगडे ह्या सगळ्या जावन तुमी मागते आसात. तुमकां कर्जंता हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुमेची भरपूर आशिर्वादां मुखल्या दिसांनी तुमकां भोव सावन दीत म्हण आशेता. देवस्तुतेची आनी तळयो राष्ट्र निमाणे सगळ्यां मागीर मोडया न्ही. देवस्तुतेची सगळी मंडळ केल्ल्या देवस्तुती आयोग असो तशेंच संचालकी सेल्ला पिंटोसो आनी संघटनांचो देवस्तुतेंत वांटेली जाल्ल्या सुमेस्तांचो हांव कर्जंतान उपकार भोवता. तुमकां सुमेस्तांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. हेच्या संभ्रम विसाच्या पुरबायाचें गायन केल्ल्या सुमेश गायन मंडळीच्या सन्यांचो वेळनांतरी वेळकन अभ्यासाक येवन हेच्या दिसा मधुर तळ्यान गावन आमकां मागोवंक कुमक केल्ल्या संभ्रमाच्यो संभ्रम सोडयल्ल्या सुमेश गायन मंडळीच्या सन्यांचो उपकार भोवता. ताका तरबेत दिल्ल्या तशेंच वजंद्र खेळोवन आदार दिल्ल्या रिया फेर्नांडीस, क्लॅनिस मार्टीस आनी क्वायर मेस्त्री हेरल्ड तावरो तुमचो सर्वांचो एका सुत्रान उपकार भोवता. तुमकां देव बरें करूं. संभ्रमिसाची आल्तार वेदी सजयलेल्या सुमेश धर्म भयणींचो चॅरिटी हेल्पर्स ऑफ माउंट रोजरी आनी गुड शेपर्ड सिस्टर्सो तशेंच ते सगान दिल्ल्या समेस्त सुपिरियरांचो मदर जनरल सुनीताचो सर्वांचो एका सुत्रान कर्जंतान उपकार भोवता. मंडपान बसकेची मंडळ करूंक आयिल्ल्या फिरगसगरांचो तिसऱ्या वर्तीच्या कथोलीक सभेच्या श्री संघटनेच्या देवस्तुती आयोगाच्या सन्यांचो तशेंच सवलतीन मंडळ करूंक आदार दिल्ल्या फिरगसगोडी परिशदेच्या सन्यांचो उपाध्यक्ष एडवर्ड सरावो, कार्यदर्शी अनिल लॉरेन्स टिकुन्ना, संयोजक राजेश डिसोजा हांचो आनी तांकां कुमक केल्ल्या सर्वांचो उपकार भोवता. तुमकां देव बरें करूं. माल्ट करून आदार दिल्ल्या ऑल्विन रोड्रिगेस तुका कर्जंतान देव बरें करूं म्हणटा. सुमेची भरपूर आशिर्वादां मागता. ताका सांगा दिल्ल्या की देव बरें करूं. केक आनी माल्ट वांटूंक कुमक करच्या कथोलीक सभेच्या आनी श्री संघटनेच्या सन्यांक ऐसमेच्या सन्यांक देव बरें करूं म्हणटा. विविध रितींनी आदार दिल्ल्या अनिल लॉरेन्स, प्रिन्सन रेगो, मेल्विन लोबो, जॉयसन डिसोजा, लुसी सांगटीस, आयुष मास्करिनस आनी उमेश हांचोय कर्जंतान उपकार भोवता. तांकां देव बरें करूं. वेदीची सभा केल्ल्या सर्व आल्तार भुरग्यांचो तांकां अंतर्भेद केल्ल्या ऐशल डिसोजा आनी संतोष विवियन, संतोष रोड्रिगेसाचो कर्जंतान उपकार भोवता. तुमकां देव बरें करूं. काही थोड्यांनी मोगान आनी अभिमानान आमकां कांय इल्लोसो कुसवारान दिला. 6 जाणांनी हाडूं ना, इल्लेशे जाणांनी मोगान कुत्तू ना. पदऱ्याक खाता की ना थोड्यांक डावट. पदऱ्याक शुगर न्ही काही ना. लाडू अंडी ना का दुसऱ्या अंडी न्ही ती ना काही ना. निभागे निवणे म्हळ्यार सागर हा देखून अंडी ना. सागर पुऱ्या काडल्या 2 दिसांक देखून काही थोड्यांनी इल्लो कुसवार अंडीला. तुमकां कर्जंतान देव बरें करूं म्हणटा. म्हळ्यार येवच्यावर 6 अंडी हा म्हणजे गुत्तू ना. कितें जावन दी तुमी मोग दाखयतात त्या मोगाक आमी उपकार आमी खंडीत बावडचो आमचें कर्तव्य. तुमकां देव बरें करूं. अपुरबायेचो गर्दनाचो गोठो दीस रात म्हूण लेखी नासतना, कठीण हिंव म्हूण लेखी नासतना तो करून इगर्जेक मंडपाक नेकेत्रां घालून घरान घरांनी क्रिसमस कॅरल्स करून नेतलोसो संदेश पटोवन आयच्या राती आल्तार भुरग्यां सांगाता, वैश्यस भुरग्यां सांगाता मेळोवन अपुरबायेचें कार्य मांडून हाडलेल्या ऐसमेच्या समे सन्यांचो अध्यक्ष अश्वित, कार्यदर्शी फियोना तशेंच सचेतक आयवन बिंटो आनी सर सन्यांक अभिनंदन आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जाणांत आज सकाळी मी सांगतना 6:30 वरां मी सांगतना थोडे पिकापर आसात, थोडे गर्दांच्या गोट्यांत आसात आनी थोडे मार्गार न्हिदल्यात. पूण पळया कॅरल्सा वचून राती पाटी येवन गर्दनाचो गोठो करून तुमकां मस्त बोवा पुरबायन गर्दनाचो गोठो केला. तो करूंक तितलो सुलाभ ना. हाच्या फाटल्यान जायती वावंट काडल्या तरणाट्यांनी. बाब आज 2 परां 3 वरां हांगा बसून आसले. थोडे पुरो मिडी जातात न्हिदूंक येनात. इतली वावंट तांणी काडल्या. कोणा खातीर काडल्या? तांच्या खातीर न्ही, इगर्जे खातीर, फिरगजे खातीर. कांय इल्लीशी क्रिसमसाची रात बरी जायची म्हणून गे देखून तांकां दोरान जोर ताळयो बड्या अभिनंदन पडयता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तरणाट्यानो तुमचो उरोप तुमचो स्पिरीट असो तासोवन दी आनी बाळका जेजूक समर्पीत करून तुमी गर्दनाचो गोठो केला.
सगळे तुम्ही हे नतलांचे संभ्रम चलयला बळो जेजू तुमच्या सगळ्या जिविताचेर आशिर्वादाचो शिवर वचूं दी म्हणून हांव मागतां. ह्या संभ्रमाचे लाईव्ह स्ट्रीम केल्ल्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल असो प्रबंधक मनेस्त अनुपम फर्नांडीस ताका संगत दिल्ले असो कळसांत उपकार भोवडता. अपुर्बायची लायटिंग केल्ल्या JJR इव्हेंट्स जस्टीन रोच असो तशेंच वेदींक आमकां अपुर्बायचे सिलींग घालून दिल्ल्या सिल्विया डिसोजा नित्या दरवडो GK रेंजर्स सोय कळसांत उपकार भोवडता. तुमकां देव बरें करूं. ह्या फेस्त मिसाक मुद्दम मिसान दिवन सहकार दिल्या सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तांचो उपकार भोवडता. तशेंच बंधुत्व क्रिस्मसाक आनी नेतर्लंड फेस्ताक आदार दिवन कोमक केल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. काही थोडीं जाणां आसात तांचें नांव हांव सांगता देखून मुखार येवन ही मनाची वात स्विकार करीसे म्हूण हांव विनंती करता. बाप दिपकन ही मनाची वात दिवची. जोसेफ रोड्रिगस आसूम संवडो 1000 रुपये. आयशा राजा आयशल डिसोजा कोसेस 2000. राजा आयशल डिसोजा स्नेहकुटाक 1000. जसिंता निमेल्लो वेलंकनी स्नेहकुटाक 1000. कामिल रेगो उर्जाई 85. जोसेफ आयवन पिरेरा आसूम साव 2000. एवलिन गोन्सालिस आणि कुटाम पुलांक वेलंकनी वडो 6000. मार्गदांतीस फातिमा वडो 1,500. आयरिन रोड्रिगस आणि कुटाम रुजाई 1000. जॅनेट मिरंदा असूम सावडो स्नेहा कुटाक 1000. बिंदू मॅक्सिम डिसोजा वेलंकनी वडो स्नेहा कुटाक 1000. आयवन पिरेरा असूम सावडो स्नेहा कुटाक 1000. तशेंच केक आमकां दान जावन दिल्ली आसा फेबिन रोड्रिगस नित्या दरवडो आनी कुटुंबाचो. तशेंच युनियन बँक अलंगार ब्रांच अनसोई कळसांत उपकार भोवडता. मॅनेजर आनी स्टाफ असो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. समेची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. कोणाची नांवां सुकून गेल्यार मुखार येवन वात घेवेत. येवच्या शुक्रारा नोव्हेनाच्या मिसांचेर भुरग्यां खातीर बाळकां खातीर विशेश मागणें आसा. बाळकांचें फेस्त आमी पुंतळा संभ्रमता. देखून तुमी त्या दिसा तुमच्या धाकटुल्या बाळकांक तशेंच भुरग्यांक हाडून येवंक विनंती. तुमचे खातीर तुमच्या बाळकां खातीर भुरग्यां खातीर विशेश मागणें आसतलें. रजेचो दीस जाल्ल्यान सर्वांनी येवन ह्या भुरग्यां खातीर मागोवंक तुमचे लागीं विनंती. निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत बाळका जेजूचो उमो आसा. थंयसर एक याजक हांगासर एक याजक बाळका जेजूची इमास घेवन रावतात. तुमी भक्तीन लायनीर येवचें आनी बाळका जेजूचो उमो घेवचें. उपरांत मंडपाच्या फाटल्या सायडीन थंयसर केक आनी माल्ट आसा ते तुमी घेवचें आनी परत तुमच्या बसकार बसचें. थोड्याच घडयांनी हांगासर कार्य मोठ्ठें कार्य ICMच्या संद्यांनी आलतार भुरग्यांनी YCS भुरग्यांनी मांडून हाडलेलें आसा. मोठ्ठें कार्य घडयेन जातलें. सर्वांनी रावन सहकार दिवंक तुमकां विनंती. परत तुमकां सुमेस्तां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर सदांच मागा विनंती करता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. उबी रावया. सुमेस्व आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. दबाजीक आशिर्वाद मेळच्याची आमी तकली बघूया. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवन जल्माल्या वरवीं ही पवित्र आत्मा परजळीत केली. तोच बाप आगणेचो काळोख पयस करूं आनी सुगणाच्या उसवडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माचे संतोष बरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयलें. तोच बाप तुमची काळजां संतोषां भरूं आनी शुभ वर्तमानाचें दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारामध्ये एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टाघात दिवं आनी सर्गींच्या सुखार तुमकां फावो. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आसूं.
वचून या क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडुकार. जेजू बळका तू मोजा सोम्या देवा दिवगी ते काणीक तुझ्या जुल्मा दिसा ते गाजण त्यांची देणी नात मोराया किते देव तुका किते देव किते देव तुका किते देव किते देव तुका किते देव सोम्या किते देव तुका किते देव किते देव तुका किते देव सोम्या किते देव तुका किते देव जेजू बळका तू मोजा सोम्या देवा दिवगी ते काणीक चौच्या जल्मा दिसा ते गाजण त्याची देणी नागपुराया किते देव तुका किते देव किते देव तुका किते देव किते देव तुका किते देव सोम्या किते देव तुका किते देव किते देव तुका किते देव सोम्या किते देव तुका किते देव. उदेंती ताऊन ताडी दडली तुका भांगारानी तुपटकता बोळाची देणी दिवसक सोना तर हांव ह्यो काणीको किते देव तुका किते देव किते देव तुका किते देव किते देव तुका किते देव सोम्या किते देव तुका किते देव किते देव तुका किते देव सोम्या किते देव तुका किते देव. उदेंती ताऊन ताळी धरली तुका भांगारानी तू प्रता बोळाची देणी दिवसक सोना तर हांव ह्यो काणीको किते देव तुका किते देव किते देव तुका किते देव किते देव तुका किते देव सोम्या किते देव तुका किते देव किते देव तुका किते देव सोम्या किते देव तुका किते देव. आयच्या दिसा हांव तुका हाडून आयला म्हाका दिवच्या तुका हांव मोकार सरला घे तूं म्हजी ही किरकोळ काणीक सोम्या स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर सोम्या स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर स्वीकार कर म्हाका
स्वीकार कर सौम्या स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर आयच्या दिसा हांव तुका हाडून आयला म्हाका दिवच्याक तुका हांव मुखार सरला की तूं म्हजी ही किरकोळ काणीक सौम्या स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर सौम्या स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर सौम्या स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर ही बागिरा नतालाची पवित्रा हो संतोषा उल्हासा सर्वै मेळो नाचुया ही स्वादित्रा ही बागिरा नतालाची पवित्रा हो संतोषा उल्हासा सर्वै मेळो नाचुया हो बेत्लेमाशेराची सुबाळो काजल मला करूया शांती दातारा कामी नमान हो बेत्लेमाशेराची सुबाळो काजल मला करूया शांती दातारा कामी नमान स्वादित्रा ही भागीरा नतालाची पवित्रा हो संतोषा उल्हासा सर्वै मेळो नाचुया हो अंतरळी उदेंती तावने केत उदेव आयला राय उदेंतीचे देव बाळो आयल्या सोदून अंतरळी उदेंती तावने केत उदेव आयला राय उदेंतीचे देव बाळो आयल्या सोदून स्वादित्रा ही भागीरा नतालाची पवित्रा हो संतोषा उल्हासा सर्वै मेळो नाचुया बाळूक जिसू आशीर्वाद ही आमकां रोसारी सायबिनी आमा पासत विनंती कर भाग्यवंत सुसंजीव गुरवे आमकां आमच्या देवा